ब्लॉग असिबु येंबिरइबा मिफम खुदिमकपु अमुकसु हन्ना अथोइना तराम ओक्चरी आइगी ngasi ब्लॉग सिदि मार्चेंट नेवी इंजिन डिपार्टमेंट दा मेरिन इंजीनियर ओइनबई दमकता करी करी कोर्स लै अदुगा कदाइदा तमगनी पैसा क्या फाउ चंगनी हाबदुगी मतंगदा आई हाइजरके मैम ब्लॉग असिबु येंमिनारसि करिगुंबा अदोमना मार्चेंट नेवी शिफ्ट इंजिन डिपार्टमेंट इंटरेस्ट लेबिरबा अदुगा इंजिन डिपार्टमेंट की ऑफिसर कैटेगरी चंगे है तारगदी कोर्स से अहमदा बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग अनीसुबदा बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग दा लेटरल एंट्री अहुमसुबदा ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मरीसुबदा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मंगासुबदा इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर अदो मैम कनोगी इंजिन साइड की से मैम खरा कंफ्यूज लेनाबनी मरम अदुना इंजिन साइड की ऑफिसर कैटेगरी की ओइनदी आई ब्लॉग से पार्ट 1 तो खरोजरगे ngasi ओइनदी बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग गा बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग की लेटरल एंट्री गा ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर की ओइना हाइजरागे असि हौदुनगी ममांगदा आई असि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ओइना हाइरागे अहमदा इंजिन साइड की ओइनदी मिड से खरा रिलैक्स तवे एना ममांगी ब्लॉग दा डेक डिपार्टमेंट की 6/6 ने हाइकिदना अदो इंजिन डिपार्टमेंट की ओइबा तारगदी 6/9 6/12 हो जाय तौबतबु ग्लासेस अदगी कलर ब्लाइंडनेस सिमबदी सुंगा याद्रे अदुगा हाइट की हाइबा तारगदी 157 सेंटीमीटर अदुगा पर्सनल कनो फिट ती खरा ओइबा तारे कम्युनिकेबल डिजीज कुंबा अदगी मिट नाकोंग नातोन खोगी थ्रोट खनाव गुंबा सिदी अदुम मसागी फिट ओइबा तारे हौजिक कोर्स की मतंग लासी अहमदा बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग की मतंग हाइजरके बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग से चही मरी की कोर्स नि चही मरी सिगा सेमेस्टर निपान लै असि तमगे हाइबा तारगदी चही कुनमंगा फोगी मनुंगदा लेगदबनी क्वालिफिकेशन ना मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 दा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दा 60% लाख मथौ तारे इंग्लिश तना 50% हेन मथौ तारे क्लास 10 दसु मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% इंग्लिश दसु 50% हेन मथौ तारे असिगी कोर्स से तमगे हाइबा तारगदी चही अमदा अमु खतंग लवी अगस्त की बेस्ता तमनबगी दमकता मेदा IMUCT हाइबा एग्जाम से थाबा मथौ ताय असिगी कोर्स से तंबा मतमदा लुपा लाख 10 दगिना लुपा लाख 15 फोगी मंगदा लेगनी अदुगा खंगदबा अमना असिगी कोर्स से चही मरी की कोर्स ओइबनिना मतमसे जामा सांगना चंगे मरम असिना कंपनी अनंबनादी असिगी कोर्स ता स्पॉन्सरशिप पिगंदबनी असिगी कोर्स की ओइना स्पॉन्सरशिप से अनंबना फाइनल ईयर दा कैंपस इंटरव्यू दो ओइना चले मरम असिना कॉलेज तमद्रिङैदा ममांगी प्लेसमेंट रिकॉर्ड फजखेबा कॉलेज ता तमहनिङे आइगी ओइना हाइजौ हाइबा तारगदी तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट गुंबा मेरी गुंबा इंटरनेशनल मेरीटाइम यूनिवर्सिटी गुंबा दा तमहनिङे सुगुंबा कॉलेज सिंगसिदी कनो प्लेसमेंट जामना फजबनी असिगी कोर्सिगे ओइना एडवांटेज का डिसएडवांटेज का सु खरा लै असि आई लोरकपदा हाइजगे मयाम वीडियो सिबु लोबो फाउ जेंबियो अनि सुबा कोर्स ता बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग दा लेटरल एंट्री सिगा अहमबा हजिता आइना बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग हाइबसिगा चप मानरे बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग दा लेटरल एंट्री सिना केदवे हाइबदा सेकेंड ईयर दगी तमदोइने असि तमनबई दमकता क्वालिफिकेशन से बीटेक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोसन बमी खतना तंबा यागनी करिगुंबा अदोम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लोसन बतारगदी बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग दा सेकेंड ईयर दगी यावदोइने अतै करिम डिफरेंस लेते अहुम सुबह कोर्स तना ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर GME हाइबा कोर्स असे चही अमगी कोर्स नि चही अमदा सेमेस्टर अनि लै मसिगे कोर्स असे तमगे हाइबा तारगदी अदोमगी पैसा से लुपा लाख 3 फोगी मुंदा लेरनी अदोमना तमदोरिबा कॉलेज तुगी मखा पोले असिगी कोर्स असे तमबगी मिनिमम क्वालिफिकेशन दी अदोम BE और BTech इन मैकेनिकल इंजीनियर नत्रगा नेवल आर्किटेक्चर नत्रगा
Mechanical and Automation Engineering da final year da 50% henba mathau tai khangadaba haibabu mamang da so aina haiba dumaina karigumba college afabada tamge haiba targadi admission loge haiba targadi adomgi qualification se ID percentage se 60% ogadabani aduga adomna tamnakliba engineering gi college to AICTE na approve oibra natragana UGC na recognize oiba college la habado hanagi phagadabani asi ani se recognize oidaba oiba targadi adom tamba jaroi aduga karigumba adomna class 10 loraga diploma in mechanical engineering tamba loraga BTech tak continue to thaba taraga su asigi course ase tamba jaroi asigi course se tamna bai damakta class 10 plus 2 gi qualification se mathau tai class 10 plus 2 da physics chemistry maths da minimum qualification 60% aduga english da su 50 hema mathau tai class 10 da su overall da 50% english da su 50% hema mathau tai khanga da amana asigi course gi oinadi IMUCT haba exam da thade asigi course ase tamna bagi damakta college na masa masa gi written exam interview psychometric test medical exam college to gi oina ko bani asi course se karam kanda lawe haba taragadi February da mane June da mane October da mane college tam khapole karamba college ta tamana fagana haba taragadi mamang da haba dumaina masagi company na hangjaba college samna harabada Anglo Eastern Maritime Academy gumba Tolani Maritime Academy Great Eastern Maritime Academy dagi IMS ko wasu jamna fabane asigumba college tamba taragadi adomge placement se agi oinadi 100% sulo soidana phangani asigumba college ta agi oinadi suggest tawningi hojikti miyamna BTech in Marine Engineering kamain tamni BTech in Marine Engineering da lateral entry kamaina logani aduga gadget mechanical engineer kamain tamani habdu khangbire hojik aigi oiba point khatang thamjage aina haidori ba hom khra siga kanagumba amana janing moso dum yawgani yaning daba su dum yawgani aina haidori se aigi oiba opinion ni ase siga yaning daba dodi me amna dum habiro ai adum yajari nasigi course hom siga aigi oiba faidagi afaba ama khallu haba taragadi aigi oinadi graduate mechanical engineer se khaningi maramdi graduate mechanical engineer se sponsorship phangnaga tamba course ni aduga BTech in Marine Engineering course se himari oibanina si tamjingai mamangda sponsorship se kaya phangande asigi oinadi aina haiba dumaina final year da campus placement lae laibak thibadagi campus placement phangudaba taragadi thabak se kaidagi phangani junior engineer oina join tawbase thabak phangbase khara wabani junior engineer tasnatana any line da khogi merchant marine line da thabak phangbase fresher gi oina di yamna wai maramaduna sponsorship candidate ta oina ai kano suggest tawningi regumba dumna BTech in Marine Engineering se tammena khallo ne pa lakh 35 piraga chahi mari se adomna selling ama chatlure matungda thabak che pamaktre tawningdre family condition na yadabani khangde thabak tawbada wabadagi ngamaktabani khangde muram yamama leiba jai ko adu taragadi karigumba adomna BTech Marine Engineer se specialized over course na atopam hamna thabak tawba yararoi adomgi 15 lakhs to adum mangjare natra karigumba adomna BTech in Mechanical Engineer side tamaga gadget mechanical engineering da tamba taragadi adomda BTech in Mechanical Engineering certificate to le horaneba duga BTech in Marine Engineer ga BTech in Mechanical Engineering course fees yeng da matamda yamna difference oibane maramaduna thabak tokpa taraga su BTech in Mechanical Engineering certificate to leiba taragadi anywhere thabak phangani haina khalle maramaduna agi onadi gadget mechanical engineer da suggest tawjari hojik asigi career graph hairage course ahummak tamba matamda career graph se adum chap manare course ase tamba loibaga adom junior engineer oina join tawgadabani
junior engineer tawal loir matungda selling ama ani matungda exam tharani written and oral pass over matungda adum promotion phanga chief engineer gi rank phok ka jai ngasi gi oina di matang asida loisinjarage aina hari baba asida kana gumba amana doubt leba targadi aigi link ki description da aigi Facebook ki link adagi email id Instagram jawgani sigese contact tobiro yare mukhay adom gi doubt thing do ai clear tobo ngamna bhana jarake maram aduna adum kai ba tawdana angonda adum share toro ai sumsoi dana mayam gi mateng pangna bhana jarake ngasi gi oina di matang asida loisin jarage aigi mathangi blog tadi diploma in marine engineer gi matang da adagi electrotechnical officer gi matang da ai blog thaga jarake asigi blog se ai ngamagadi wana sen mi thaga jarake ai guarantee di haiba ngamjadre natragadi mathangi sunday da sumsoi dana upload tona bhana jarake khangada ba amadi electrotechnical officer tambagi damakta sahi se kuntra manga phogi manda leba targadi adom tamba jagani amakaso hana haili electrotechnical officer gi course ase tamge haiba targadi sahi kuntra manga phogi manda leba targadi adom electrotechnical officer gi course ase tamba jagani blog ase yengbebai damakta haninga leitana thagat chari agi channel ase nungai biba targadi like share amadi subscribe toba kobiganu maru oina bell icon da namba kobiganu bell icon namba targadi agi video anawa thokba khudingi adomda notification lakani aduga mahosagum karigumba agi video se kanagumba amada kanagadaba oiba targadi mahaktugi mafamda sumsoi soidana yawhanbiyu ngachigi oinadi kainarasi karigumba amataga manipur gi oina marchand navy da thabak tawraga video thagalise ai khakta natte hiramuti kawba ai ga sulu dinaba imanaba ama leibani magi channel mamingna e manipuri guy magi channel ge link to ai ge description hapsaramge madi hojik gimda leibani mayimna thingjamai gini kana gumba mana tamage hanan lepa taragadi magasu contact tawbiyo mana adomda yam phajana guide tawba ngamgane na khalli magi channel buchu support tawbiyo mase China da Russia da Taiwan da Vietnam da Solomon Island da lam yam ko raga nungai ba blog yam thagat pane aisu adum jengi